Radio Samoa. Taslima ivatolu Amo. Filanga Joy Fatalavan Tuladia will be Bantango Fiola, Solunela, Solatupu, Ela Solus from Toludea, Masino, Ulai, Luafe, Lolima, Ela, my Momala Funganga, Tono to Malawa, Filifinga, and Wenga, Tono Pisinicio Cambari, Lungolan Tele, ever before Lunga, Penga Tafa, Ilangi, so saying to do lover, all of my way, to a fat wall, you'll see Fungo Samo, my Aukilani, New Sila, Radio Sam, Tasi Lima, Ivan, Tolu, Mo. Suluman to confirm my avail la in Manu Kone, the divine la holy, tanto te vaile lofa ele uma, all tanto to a for in my lair, asomale so, yet more ma with tanto uma tanto te all am so fly, letting your langa lay to mouth. Malawan telling a yanti tapio yellow to mouth, tanga mail town, a lila, see you before stimulating my aunt to level tanto mouth, tailor to own our fungamore. Wou lieve voor een boel programma zie je jullie to live fa ile fia nee ele me fio na la lo fia fa talvan to ono pa ia le tua o lo to swina li po vai le so se fanta fa to lava tono lucila ma to ma lo le talo ma lo foi ya le ono sai lo to mi fu stimio da tanto wo ria le fa in una vieso e la ngaina ilana upu fola upu le ola e mawai leo la fa le nganga fa le tino ya ma le fa leo la ngani ya tamba tida ma tuapa ang masani le tanto wana leo e van tanvanti ante uto o lua ya po o fo tamba po tida lan tembul monida nga ia tu le fana wa si siantu ya le ayal tangantana tangulu ida ana la vele faya sa malu ta ole la tantas afio da sa fengal wengal po ia ele fa ina le fantal fantu foi il malo sulu nu o lo of ya ye mar sa ilinga mar wi so le sa wala malu lu il ding foi ben tap oka ole matua ma ini ole sa wala malu lu pe tau le ma ini tele la matanga ole masino you like ya mi se fola masino you ole tu lanta tu le ilona fai wi unga sole e selma ini le wasa wile manu lo mo tanto ole famele official va ita e alo wanto la manu lo nei alo wanto e fo imanta yao e bo tanto e fe lo mo manu lo il pola Australia so dei ya oni fisu ya ingala i tolo tam e malo si mel savili la sto na ia sa so ngafua e to anto i team wala so do ve so asopta si e mo ile fa tolanga ina ia ma fai leon fanga solo le tanto fu fuanga o lo ua mai ona fa apolo kalamina ya tan si fo o le wa mai ona abudan tu da yalo ma fa na ia onga ile tai ona le la ya i fo sis o nai fai tonga fiti le neas ai longa i se tonga fiti sta mi ti le si le fie tanto ma tua oi ona me fo so we o koi asa le fa la wi lo avanga fa yo lo il motelli se la fa il rinve yaso ole ve so lona lua nei talu ona nga yantu le vang fa yo le fa tu le tua samo o tasi po le fast i lana fa la wi lo fo e fa so poli ai le motelli se la fa ya ala san se vai ante nei le na tala o le na amanta tuai ya pe anga e tu fo le vang fa i pui ya tamu tangata le HRPP amtali la to road show pe ona amata mai le la so fua ya ole nei fo i yeso ona ono fenga ile mano tax ya me fa wa wina le nga wenga wa lava ya le fa tu mo wina le o nanga le malo tono le tanto tono ya ele o mauti don po afe fa ai lo ai ya ala to ya lanto o le mai ana fa lo le ana vata ya pe ye fo ni lanto fa ai lo fo ile ya e ono ta mi lo ile montu i bonu ya fa pe fo ile montelling sla fai ya ole tu langa na e se tanto tan po le ale tu langa ole a o tu ya ai mai to wina fo ile
anga ia ne lo manu le tru no mafia anga ile lango ina leo vang fa ye lua pe ona mori wina o le naime fa yona e mai mo yang i lunga u penga te fa ilang ele nga tolo penga te fa ilangi po le page alle fa to le to sambo o tash ya fa before ile vang fa ye le in JPP ile to tele o le manu le tru le mo tele sala fai i tu malo fa pa lota e pe ona nga ia tu ia la to sui fa aulioli ya ma vang fa fai e toe fa manino ma toe fa la tele ia ma fa mana mala mantili ia le tele wala tu ada tau pe a fa pe le e pale mai il finga palo tolo lumre nei il fai unga ole masino fole masino o kuso ia o ta miloi la pe malanga ta miloi ia vaenga fa fa ye lua le mon tele sala fai o lea ua tatia nei i le mamea po o le fa sinonga i Samoa ia tangi se fulu ma tasi pe o le ta ua i lea so nafi i le nganta i telefou ale fionga yanga le malamana au tanga vai tipi au tanga vai ia le fo ina au teleina le tanto polo kalame ia e pila ona ta wele sonna fulu ma le tasi o yulai ia o le na faila tu wai ia tu si talo sanga e lui na ia le si sui ia fa audioli ia le si sui fa audioli i to tonu o le i tu malo fa palota le i tau va ma yai ia mai e mafai on talimai i le aso lusful ma le lima o le dei masino yulai o le rongi ia le aso rile le ia fo luma nei ia pe umaloa le so tai au aso rile ia o le aso le na fa mai a mai le tani mai isi tu o le a ua fuafua ia tātou fa msidonga ia ai le i anga ia tu mo le whainga pālota ia amatalia o na o ilo ina mai le aso ngafua o le vai aso asau le aso lusu maliva leo le masino yulai ma e iai le wha moe e amatantu le aso lusu maliva e se ia ulia ia le aso se fulu ma le lima o le masina fo le masina o ankuso o le wingala tasi lua me ia tuaina ia le ia ankuso ia e tolu vai aso o le a whaiai le ilo i longa o lu ia sui ia tauva wha audioli o i tu malo ia pe onanta ua o i tu malo nganga i fo maunga tolu e langa tei leo fale anta fa asale le anga tasi o fale anta lua fale anta tolu nganga e maunga numero tasi ia mavaisi ngano lua e iai ia mo meo lui a mai ona lui mai le si sui tau va ia lo ia fo ile lui ia le na sui e pe ona nga ia tue le lui a le si sui tau va e pe ona tati ia i le mamea se fulu mana tasi o lona winga ia e faisi tolu vai aso le wa tatia e fai ilo ilonga ona maua mai ia lea ia maratua la o lea wa mai a fo i ona fai lo mai se tasi o sui fa o lioni o le vaenga fa fai ale fato tuele to sam o tasi i nai fa sale le anga numero 5 lona fa se tuanga luai ia ona ua avilana fa no se tasi fo i sui to va o le lan to la vai vaenga fa fai lona winga la mai se la wivas ful mal tasi sui to va lena le stala il finga palota o le wa to se la wivas fulu ia sui to va no to to il temile a fuala i antanto wa i tu malo fa pano ta ia lui o lo wa on tu le fa msidonga e folinga mai e ono ia ia le fa tu ma wina ma le toi suia fo i le fa no mera muli ma le fa no mera alo ia le o antanto sui tova o le ansa ia tu mo le fa pano ta tele e le ngato pre-polling po o pano ta va toi le so lusfu mo le fitu o le masina lava leo au kuso le masina fo ia o le aso o le wa to faina e faia ile tanto palota tele le aso lusu maliva leo le masina o kuso lua afe lus fulu malima ia e le o ta maula ile faino bere pe ona ta wa ia o le faino fa maundi mai e le fionga ile li komisina o le ofisa fainga palota le fionga ia to le fo antu ia filolo Alexander Stanley i lana whaantal noanga ma le fionga ia lilo maiava maina vai. Ia, e pepesi ala le vaenga le taami milone i le teimiliring. Ia, anto aila manisi o sui fo i le vaenga whaapwhai le sa moa ua poto.
ai se i tātou whaatalitat, awa o i lui e pe o le tu i tātou, i to tonu o le wha msidonga. O i nai sa wai, i le wha wawina o na tomo e o le sui tau wā, ia po o le tūlanga fo i lele, ia e toi tau mawhai mai le isi lima tau sak. Ia pe a wha pe le mawhai o na ame sea, ia nisi fo o tua inga e ono wha maonia. Ia wa le sina vaenga bito silio na tāu i tono meni o wha msidonga. Ole wha maonia. Pe e yaini mau tutu e mawhaiona wha mauni ai e se tangi a le tangata o le sui tau wā ma le foi sui tau wā ia o le a mawhaiona longa puieli i hele pa ia ma le malo le tātu tru pe a mai a ona tōlau lawina ia mai loina foi e le wha msidonga ia wa le whai mai e tatau ona o antu le ansa sfuma lima o kuso lua whilo lima o le ansa whareile lea ia ua mai a ona tōlau lawina i unga o wha msidonga u mai e pe ona tā watu ia po lui e o antu ile se fulu male tas ia o le kūlanga ngai pe o ne yen tanto ia ka ko kari a tanto fa talitat ia ai a fa pe o le te mafu mai sa moi dan mon tele sala fai ia o lo wa no le ni tanga ia ne te fa fonga ia ma se ile sila ma e mai mo po le ale fola ino le fala nei fola to i vang fa for je lua o le vang fa for je fast ia ma le vang fa for je HRPP ia le gan te leo le sa mo o poto ia ma le limpa panti anto no se temio momua ona fa ilo mai leo nisi vanga e a ona si le fia le au palota i to tono le tanto tu ma tanto fu le malanga tu fafo se lau mo tupu le anga va el fainga palota Tafia fa'alomo iso leo ua etala ole malo ua lea ise manu eto eolo fale fitu e fale alili male bata pe amalea tu safata a e fia fata umo ala fo ane sau afa ai so I ala vale fetu I ala e anga foi fanga tama e masani le tu pulanga fa amane ene au ade mino I tele te uleta alo malelo to maulalo oli mali awale pisa o pato aviri ole to inga ua malo tupu matamali ia samo ale pai male mamalu mai mo malale yo samo asiva le topo masiana ata mate ma feila ila oka pai alota somana ia e uma motole la masina o so mai lunga Tainea pepe se masisiva ai ulila na fioma le tau pole la lele yo samoa wa matala sile mai mua e ua matale la le masina ua so mai lunga o maunga sulumi ai Samiula tamama tainea pepe se masisiva ai ulila na fioma le tau pole la lele yo samoa wa matala sile mai mua fa amane ni awane ni no itele
malelo to maulalo oli oli mali awane pisao atua vini ole tua ina ua malo. Vanga le rivanga le woli ya mai le tempo sambo ina uanto lusu tasi minute o le tala le tula e tasi e tafol tasi e wana tuta tutala e vai furua e lo te le on tala tala ngala kana perintani e va tala van toya junior for more e mala lan to finga han wenga ida Brisbane au sentalia la kan tele junior moli ya mala finga wenga le field rubber limited ida mahanga drive. Elegant to live and telephone to you to umala volo finger you maga wenga dan si o mosina fa singa malosi le fo ya solo yo we fan to say me yes ko nga kinga ya o nga le ko office ile to company me antalo si o le wa mawa ya sina malosi fa sili wale fa wina la onta to nga wenga tutu ma favor lo filima ile o le peleki ni sila o le wafai lo mai le so o le wato i seini le fa o popoina o te kusanga o le kono karante a le alo Samoa le rio Anton Leonard Brown fa joa mai alan kono karante le mai ai leo le te kusanga lua afe lua valu mai o le fa pele o danga yantu mole hanturu o Japani ile te kusanga fo le lua afe lus fun moleono wale fia o lana malolonga e wa mata tua lefta fo i mai le o Jody Barrett i lana mano longa le sa fo i o i le antu Europa o le saula le wato fo i mai le o Jody Barrett so e mantua e se le tua inga manolo le wasa man kamano e wa e se le tua inga la kapile ta toni e se fo le e se la kikia e ma le tulanga e pe o le fatino i o le antu Europa ia le ta longa o le ano la tanto tu fa mai o le amalanga tu le tu o ia pan ile tausanga fo ia wala na fainga manolonga ia a fa sa mo ia o le ano want o e su e mai isa na se le ni fa sili ia wala na ia lo na ia fo ia la ngata ano tu ton o le tu o ni sila lua filu fitu e pe ia le molamanta so le ano le tengi ile di vita wa o le tanto ia le masino yulai lua filu rima and tanto wa real to sanga fo o lo no winga ya wa tanto tu la to fo ile vita ole I pole la no lang ile to sanga I lua filo fitu le tali malo ile to Australia fa tano fan to ile malo le tanto to lo e mapampa au dai Australia o to tanga te laki le e ya ile te bile ya wa o to le la tali malo ile I pole la lang ile to sanga e lua filo fitu ya fa ina tanto le o mo ni sila ko nga ki bile de yangi e fa puku ila la sing e fo ile a wano wanga ya tule au Australia ile ta'amul sanga le po lang pe antanto wo ile to sanga lua felo fitu e pe ono fe tule e mo mata ile vanto ni yan tu wa onga le fa na le kwanta mo ya ke ya le ko ku wor kwanta lo na lua ya ku wa ila ya le wa amanta le kwanta lo top ele mira fa mai ya wa mai afur kwanta lo to antanto sanga su enga ole nei fo I toksanga ya tano si ole dai to angana yalo mafana e fa yala to mea onga e ole mta fa yala tanto ma tu ole tanta longo male fang ye so le su ngai e wa nga nga kupe e kokong ye lo bidi e fa aka wa ya kusi fa aka wa la laptop fa ye la tablet fa ye la lunch su ye ya pese e vai kai fies fulo le kwak kwa ukausia kongo o ngi usila o le mangaia e si malo lo le kele o mea e anga ia tanto fana o le mele o ke fa ye kwa e ka fio no ala ye fana uti o menge yo fanga ukama soli e fa ye kula ukama e ka I lua ka I koruka I fa pese e vai le kwak ai o ka fa kui soli e fa pe nga ba le pe ko se fa mai o le yang ngar kampangi nga fa ye se vai o va qui o se vai pe ambar koruka usanga ki se o ko soli ia ko nga me a foi le nga ka le mano lo nga no mole ako ia fa ile mo skip o foi le
ia sola kua ilo marpiko i lano le seva. Whamano antu ia tau tau mātua. E le whaingofie, e le tau ngofie, la au tau mata whaioi. Ia ele angola tau titi whaitau. I le hala iona whaatino la tātou mata whaioi. Ia ele a o ina leo whanau e le ngatai mau tabala. Ia mi se fo i le tau tinga, i le awina tau whanau ia. Aunga malo, te whai atu ana i isa utupi, o le vanga wakusko kupi. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I a wala ese ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga onga, e whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatsota I lau fo mai po le whale talawai, pe te tanga I le bookmyvaccine.nz. Tu, amo. Lui tau mō le aso. Le leinga I le vā o uso. Reconciliation between brothers. Ke nese fas ful ma le lima, o le foi upu e wha ma le foi upu e lima. O na whai atu ai lea o Iosefa I ona uso. I nā so maia I a tea. O na lātou so mai ai lea. O na whai atu ai lea o ia. O au o lo o tau uso o Iosefa. Na o tau whaatau mai I ai kōpito. Le lenga I le vā o uso. Reconciliation between brothers. Na mase sei le anga a le whanau a Iakopo. Tama e toa se fulu, ma le toa lua. Na mafua, ona o miti a le nei foi tama o Iosefa. Fai mai le miti mo mua a Iosefa, na wha amatala I ona uso. Ua tofu I lato uma mafusi saito. Ua whaata lio. Aewa aia tu Iosefa. Ua ifo uma mai fusi saito e se fulu maletasi o na uso. I lana fusi saito. Toe, fai leisi miti no na lua a Iosefa. Fai mai wa susulu mai le lama le masina. E se fulu maletasi fetu. Ua tau fai ifo uma mai le la le masina ma fetu e se fulu maletasi fa tatau yo na uso. Ua ifo uma mai I a teia. Ua tupu ai le loto ti ngā o le whanau a Iakopo.
ma ua fau loa se tonga fiti. E faa umatia ai le ola o Iosefa. Peitai. Na fe toto ai tama. E le imana na o le toa tele. E fasiotia Iosefa. A ia fai se tonga fiti. E lafo i le lua. Na i uai na no nofo ma faa tau Iosefa. I le malanga tangata mitiana na ui ane. Ua tau no tangata mitiana i ai kūpito. O na lātou to e whaatauina lea o Iosefa. I tangata ai kūpito. O le mea ua tupu. Na o Iosefa i to tonu o whainga malo ma upu whai a ai kōpito. Ua whaea ina e lea tua Iosefa. Ua avea ma pāle mia o le malo ai kōpito. Au mai e lea tua le onge i le lalolangi. Na mafua ai o na tā pena le whānau a Iakopo. E oi ai kūpito. Se i whaatau mai se saito. Se i whaatau mai se suau. A wāna o ai kūpito. O loo mau i lea vaitau. E mafua le mau o ai kūpito. Ona o le taita inga le tama e peru. Le atali o Iakopo. Le uso o le awali ia se furu maletasi. Nano nofo mawhaatau i tangata mitiana. Lea ua pale mai. E umalo le pule a Farao. So o loa ma le pule a le tama o Iosefa. Le la ua mai uso o Iosefa. E la tau te le o iloina. O Iosefa le tangata lea la tau te whaafsangai. Ai manino le va ai a Iosefa. O na uso tangata ia. Fai mai le tustala. Ua le mawhai e Iosefa o na o ono lo na alofa. Ua va ai atu i o na uso. Ua va ai atu i le fiaola. Ua va ai atu i le sulu fai mai. Lea la e tangi leo tele a Iosefa. Fai mai Iosefa. O usoe. O au o Iosefa lo o to uso. Le tangata no o to whaataua i ai kūpito. Ua fefefe mātua tu vale. Uso Iosefa. Ua fai le mea le hanga. E whaatau si tango Iosefa. Le ua whaafsanga i ma Iosefa. Matua pala aia. Matua i fefea. Ua atu vale. Ai fai mai le tala Iosefa i ona uso. Aua. Aua tau te fefefe. Aua tau te atu vale. Ola utala lea la fai atu ia auto. Na mafua na tātou masasei. O le fina ngalo o le atua. Wa awina mai au e le atua. O te mua mai ia te auto. Se i ta pena ai kupito. A o ina au mai e le atua le onge. E fai au ma faaola i lo utamao Iakopo. E fai au ma faaola i lo uainga. E fai au ma faaola i lo unu. Mana ia le lenga ale whanau a Iakopo. E malama no le tangata i le fina ngalo o le atua. Ma nino loa lana vaai i le mea e maua ai se le lenga. Na pongi sa le whanau a Iakopo. Ai na malama Iosefa. Na i loa le leie Iosefa. Fuanga mamana le atua. Ua whaatupu le masei i le vāo ia mo nausu. Au mai ia e le atua ma whaea ina i ai kūpito. E whai ma whaola i le taimi e sulu mai ai o na uso ia te ia. Samoa e. Ua mativa Samoa i uso alo lofa. Ua mativa Samoa i uso anga le lei. Ua mativa Samoa i uso loto whaamangalo. Ua mativa Samoa i le lenga, i le vāo a inga, vāo nuu, vāo e kalesia, vāo le malo. I le neifo yaso a o whea ngai tātou i whe au mangaruenga. Ai a pe a se i e whaia ia se le lenga
i lou a inga i le nei aso. Ai a pe a whaia se le lenga i le vao o e malou uso. Vao o e malou a inga. Le vao o e ma le isi tangata. Sa mo ai. O le lenga. Tasi lea au wala e mawhai o na maua ai le lenga. Pe a o tātou manino i le fina ngalo pa ia o le atua. Pe a o tātou iloa ina le fina ngalo o le atua. Pe a o tātou iloa ina le atua. O le taimi ai loa ai e Samoa le atua. O le taimi foi le nā e mawhai ai o na whai le lenga i to tonu o Samoa. I to tonu o le malo, i to tonu o nuu, i to tonu o lou a inga, o oe ma o uso, o oe ma o tuangane, o oe ma lau whanau. E maua le lenga, pe au tātou i loa ina, le fina ngalo mamana o le atua. Tātou te tālo. Le atuae o le lenga, le atua o le alofa, whamanuia le ala usu o tangata i whi au mga luenga. Le lingi mai au whamanuianga i le o fisa nei, i a li matama i tai, a wā whaasala i le leiti o ma le televise, whamanuia nei tua a sina sina, le atuae, a oa o maia Samoa, a manino i lo fina ngalo, whaingo fie o na maua le lenga, a manino i lo fina ngalo, e file mu a inga. A manino i lo fina ngalo, e manuia le malo. A oa o maia i mātou, i o mātou i loa, o na a matamea i le whainga o se le lenga i to tonu o mātou a inga. Tātou ia malau a fio i le nei aso, e manuia ai mea uma. Lou lava suafa Iesu, lo mātou ali ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amen. Bye.
Wingo le tua mai le vebese evangelia wasiliana me totisi I o tahu. Ma le bese wa whaingoina Yesu lo tātou mapsanga e tōlunga tuai. Le polakala mena o le lu I tā moleaso. Mo le tōlanga whaaptaile sunga le whiwhi au ia Reverend Etisona Ngafa. Mo le tātou polakala me le reifo ia so lulu. La tamo se si ona whaapoponga I le aso a tāu teimi masani I lunga le Radio Samoa. In this update, Chris Luxon's backing his finance minister's quest to get to the bottom of soaring butter prices. Nicola Willis met with Fonterra CEO Miles Hurrell at Parliament last night. She'd said she was keen to get his perspective on the spiralling cost of dairy. The Prime Minister says Willis is also speaking to supermarkets about prices. She's on a very broad sort of engagement across the system to understand the issues around how we get more competition in supermarkets. Labor says the wide range of politicians and officials targeted by the tobacco industry is shocking. RNZ alleges a tobacco company pitched draft legislation to New Zealand First in 2019 in a lobbying campaign on heated tobacco products. Winston Peters has called the story an attack piece. Labor Health spokesperson Aisha Verrill says there needs to be transparency around lobbying. I bet many of them are probably embarrassed to see what they thought were harmless meetings as actually part of an effort to change New Zealand's laws. A rolled logging truck is completely blocking State Highway 1 into Cape Reinga. The truck's crashed north of Kaitaia at Waiharara on Far North Road. Police say logs are covering the road and a neighbouring paddock. No diversions are available. The road's expected to be closed for some time. And a truck's also rolled inland from Napier, blocking Puketitiri Road at Puketapu. No injuries have been reported. An Australian man's been sent to jail for 16 months for unleashing a chili spray labelled Satin Spit in a Bunnings store. 11 people needed hospital treatment, I should say. The 52-year-old claimed he'd meant to discharge a fart spray that he was also carrying. Customers were instantly stricken with heavy coughing, burning eyes and sore throats. And that's news. In sport, All Blacks midfielder Anton Lienert-Brown has signed a 2-year extension through until the end of 2028. That's despite having a full year to run on his current deal. A long time coming. That's the reaction from Silver Fern skipper Amelia Arne-Canasio to Netball New Zealand finally relenting and tweaking eligibility rules for the national team. The country's top players will now be able to play offshore via a formal exemption process, one that Icanasio says has been needed for a while. For any girls who do have the opportunity to go over, they're growing their capacity to earn more, which is great, and also the experience that they'll get over there of pretty much playing international games every single week. And that is just a dream. Honestly, I wish this had been able to come earlier. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ile malua fiafi Hangi mali mele matangi Fa asololo uma fofau A osifu ngala au Fa amali e na Lo utu ina nau O mo onga wale mauti noa A oai e sana ingoa Tingea se ifa alimai Walalele o ileva ai Via toi te patasi atu ya oe Me ete tali mai I oe Tingea se ifa tali mai Walalele o ileva ai I
tasi ile manu afi hangi mali mele matangi fa asololo uma fofau ha o se fungala au fa amaliena lo utuina nau mo onga wale mautinoa a oai e sana ingoa tengea se ifa alimai wala lele o ileva ai via toi te patasia tu ya oe be ete tali mai I oe tengea se ifa tali mai wala lele o ileva ai Never for your man tell it. I swim up no love, ya or your sofa. I so I say you live for a bow. Papa the pinata, I might say shit up for no. Get him up from time, yo, let me tell her. I feel no pillow for my only person on la. Oh, no, for Yasa Kelly, God was Suma. So, kill Sammy, you're enough to go out the bunga. Get him a calaca, you let him go. Really, kind
Australia vau ngā pupunga so mai o pika e kumau pe yo au ta wha Mana ngā kau kumai wha pe ngā wai kau ngaro aia Ka kula i le mpuka me ke uroma ia i ka Te suar ta wa saile koe ngō fio le polo ngā Mana afu ia so kama wha Lau ngā la la Welo mai pe ti ngā sunga I no me ua Sabi o maunga mawau O te tawa sa ai O whainga tamatinga O mea uma o te iai O le sabi o maunga mawau O te tawa sa ai O whainga tamatinga O mea uma o te iai Paraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa Tesi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga Manatu le mafutanga o e mau O e manatu a maita O tu mauita I lo fatu Te tala no ai Momo sao se haso Tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua lau pele O te le tu Mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga Tale lava A fai olea La upele fai olea la upele wala balena le fa no ua foli mai o ia I find why e fuli tua mai le fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la pele o te le tu
Sufakovalio le lio Josh Tantofi malapese le tu ua oe pole le tu una oe. Le ding vaingo la woli la te leo le sunga Richard Parker malu fi pisenala ka siki va vain tui foi. Polo kala me fanga solo le radio samo le ding vaingo la woli. E la saludu ding yo le onga tonga le mu onga wenga tutu ma fingalo filima. Peo na tofi e lo tumpa ia malo tum manuele ganti tono ni sila fa be foi. Ya tunu e mama ma lo le fa yo le fiva ma lo le ono sei foi. In tutem fingalo filima e peo na fenga yai. Fantu ya maletino mapsua bali le maptomi le divine la only elegant to we leo le anga up to muli malai ngole maptomi dai kala stitching ma loli ya aya sema fana fanali ole ole velo to malu dan van tu le so ya tu vvp ja wat before ia le tus alo of yang foi magar wing ole de ya so nai kala stitching e so ya Terence Hankin ja kom ik jullie Crusaders ja maar loli le tafel ile de ja so lulu ja e le to mi stemio na un il programma ole a Rento Leola ile de fo i vai ngola ja no fo ma fo one de no ile tulanga pe ole yense tasi le fo tionga ole fo tionga na tu inane le lunga openga te fa ilangi lo tanto tu isamo ile tayo na le la a se tasi oli ele anto toa le malo sulatino ia po ila to fu ia mana onga fa to la to sui fu na luan tu se tasi tu a supermarket ile taulanga ia pia ile tayo na le la ma fa pele ona ese antuai ia fo linga ma upu matala na la fo antu ia ante ia se tasi ole au fainga wenga le supermarket e tolo pulo ile fo ile nei ona ole tolo na loto malo na fania ole tulanga ipi ole yai ia lona tangata male me fo isa tup awa ole me pito silia le na tawa so o se pisi nisi pole alto nga pisi nisi ile la no langi le te soi forma ta to bola ale ai tangata fa ta upele ai tangata fa nga ina le to o na olono winga ia wa pipi e lumara e kisi fo ile le ole la papa le lo ile fa olono winga buta pudia le da o nanga male da pi sinisi fa mai le fa mtalaina ile anto tole malo sulatino finga wenga stasio fol tupe ile tablanga ia pia o ia na luan tu e faila na fa tang ia ma fa pele ona tango tuan ile skulaki bavra awon tulo ia fa mole o ia ele ma fa ile le na luan tu ifafu ai pe malielo na loto e sa wel wan tu sei au maila na fa tau ile supermarket yo la ole ta walingo ia na lule skulati ai to fo i mai fa fo to vela au mai le usolea o la fo ile la fa tau le na e vela au mai ai la ilo mai au mai ta i fa tau o lo ai tono le fale o lo le po le supermarket ile i samo sa welo ma fa no penga fo yo le a e i o malolanto le sila fia o le ni ali ia unga ni tu foi le lana faata ele anto tol malu suluti ia elena al pawile o me fa pe o tula mai tono le tanto tru isa bo mai o te lo foi tupu tono so sento no la va o le lanola ai pe o se tasile o va ngai pi to isili se e fi wa ia nisio tanto tanga ele o tanga uma awa ele fa pe tu sa uma falling out tanga te vai ile tele o nanga i Samoa pe malanga tu i Samoa Antonu o le tele o pisinisi ma company o la ua avele lanto fa mamafa ile o ina o tangata ile mele ta ua o le fa filo inga o tangata fa ta po o tangata ya afia le pisinisi ma le au nanga e le la o mai ni ma fa to isenga ma le fa ma wona longa ale supermarket talu waile tangata to tas e musu ave iselona tuinga fo ile po lona pali fuyono ia mai o ilo lanto ainga ai le lo po ku pele avanto le tangata ile anto to le banu sultino o lai fa yelon to tom ia mai fa tu la tala ye fo nisi o no fo nga i to no ni sila wa wanga i antu ye e ye nisi o tatu tangata e maua fo ko inga si kaidira
E kusa lai ke smai o laku foi lele ye ai pe o lai failanga sisi ngā fu o le vanga pasi le masi ngō sisi ngā fu. E oi, o le mea lale. Tautua nā mā oi. A fai o lau au nanga, a fai o lau ngā luenga, o le wha whiloa i o tangata, o le tautua ina o tangata whaatang. Wa le whan tauna avantu se wha mtalanga foi lele. O oi o lea e mua tau o tu iei le tangata whaatang. O oi o le tangata e te whaalau i loa ina lea tautua, ma lea foi au nanga. A wā a leanga le tautua tātou i e whaatau o lo. I so se au nanga lava. E lei ma se koe whiawhia koe ngā. Lua. Masano e koe fo i e kurunganga ka lenga le whiawhia ia oe. Wale koe kasinga ia au ko se fururima. E o le winga o la tala fo ile. E lea se senga o le mea lea. Marika ko me fo ile lo whea koe o mai ka arkas. Ai sa wari me le aforkas. E makua aunga ka ko e usta ia se teng. Ea se i vanga na ai ia mo meo sauri ngā lotu. Ia antonu te leilo ia ile tauta puai. Ia mako ngā ka harkaimi a maka. Pe ko lua pe ko koru a maka. E sele bāne i o le rame. E una ia ile tangata pai e ma le tangata moe umi ma le tangata whaia. Vavena no fuiru. Wa anga ko woa e whaia ka ko ka whaunga. Sole. Se ke wha koe alu le pasi le valu a e kār wha o le vanga ea. Ai afa peo lokur kār valu a e kāre. Ko e lima mi unker valu a e ngofolo iru. Ole se ngalda. Ya mai a fia mai lava tantu uma. Eoi. O le wa pasi mal afo le tausanga lua a fia lurima. O a fia ea, o le pese alta. O a fia ea li tantu sui a ile mea. A fai mai le fono o le tau le tot. Ia, e ala foi na tu tau tot. Mai lo le leia i la tot. O le fa tonu fo lauina le fono. E sa vari vania ko le malu o le au fono. Ia, ile a forko. Ia, a fa pehana o le mana o tu foi le temisa o ale. Ia o le fongon ku e fai le luma a si de ku e ferko. To fo ile utana fa mai antu ile tulanga le peona tula i mai samo. E moli la fa aftai. Ile pulenga o le supermarket ile ile lanto fa mtalanga le wa mai au na mai tua. Antu no na fa tau ini se le malo le tanto tu. Ia ai talo si fo. Ia le tangata finga ruenga. Ne ma fine po to ta ile na fa ile na sauninga. Eoi. A fai e te leo malama i le meita o le customer service. O nei e courses na e masani o le fai na. E le EMD na i Samoa. A tonu e alanga te tau. O na e anu te toe a onga le leia ia i na. A wai le tutusa umatanga tol tātu utunu. E e wha maa lofo i le nei ia te mali i o le antunu. E ui ia na matui tui upu na lafu. A e whawhetai. Na ia la ngā le mata upu. Ia o ila, e tā uai, mao ngā ta tau i lava, le mea lea kā koe ka o le social media. Langa i le mata upu, ina ia sila ne ia i le pūlenga, o na whaile ia i o se whaata tau. A wā a le fofo la mea le pūlenga ma le au nanga, po le company i mata upu whapea. A ko ngwe le a ma se koe fia. Ia le fo i tua ngā company, e malo le veo le fifa, e au ngā mea tutupu. E au ngā me tutupu. E toi ti matai le upenga o le futua uloa. O le aso le aso soifua o le uso ia pese tā puni. O le au pese le puni a la va. O le wa anto iai. Lona fast food tala. Lona yoe. Something like that. Manuia loa soifua pese tā.
pulea e matai Aua olo na sua faua vaelua iai Tauna na fua le tetea Ai mani no lava o le mata o le vai O le a ano moni ua le toi ai ni matai Se ona fili sui o le fono sili Ina ua malo le leilo ai ngilisi O isi fo iwa popoto i le ngilisi Ai le ai o se whaauta uta Pele o tafa ingata e alona i Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga, tau soifua maloloina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo i le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e lea i fo i se tutongi, Pala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O le fitu au lele ma le fitu ta ia la o ngā amata e mawalunga la na au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe, awa lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, pala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le aho nanga le sebe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo ai ngai Samoa. Whapsota i mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Malo
O soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ai le tātou por kalambe o le reto le ola i le amatanga o le neiaso o te whiwhia foi whawhilo. Ai le tātou aturu u ia mai se lawa i te oe ia o whaile nei por kalambe ma wha manuianga i te oe i aso tai tasi. O le tusi e wha masino e sifuluono o wha upe lua sifuluwalu e wha pēa. O na wala au lea o Samasoni ia Iova ua whai atu lea li ia e manatua mai ia. A le upu mo o le aso le nei wha pēa. E whaafofonga ina e le atua ia le loto salamo moni. Wa iloa le lalolangi le nei e tumu i mesese, ma e tumu foi i tangata whai mesese. Peitai, o le alo wha le tonu ma le mamao ese o oe mai le atua, ma le tele o ni mesese ke whaia u ka ue nisi ua tumu lau fua. Ke loa le mele tātou te ofo i le atua, pē whai tau le fionga pa ia le atua. O le teimi lava e te iloa ai, o na wha mawalalo, masalamo, ma e wala au atu i le atua, i lana whasosoani. E ke wa ai lava le kuspa i le tele o tangatanga whea ngai me mea whapea. E le kalikuali maina i le atua, e whaafofonga mai lava le atua. O lona i tū sili lea, ona tā ua o le atua. O lona whaafofonga ina o tangata la tau te tangi atu ia te ia i le loto salamo moni. Whaatita ingo tā vita le loto ma le onga o le angasala na ia whaia na ia whasiotia uria le toolua o patisepa e le ngata i lea na mulilua o ia ma patisepa ia i u whasio tangata o angasala atu mai i nei vai tau e makua onga lava. Ai tu spaia i le teimi nga salamo ai tā vita mai longa wha mawalalo i langa mese matangi atu i le tua na wha maangalo lava i le tua ma koe wha waulo na o langa ma le tua. Tara foi lafa pena fo ia Samasoni. Ia o Samasoni o le na seria le tua o le tangata wha pitoa ma vai e se ina i le tua. Ai na le wha alongo o ia i le tua ma le ustai i le tua. Le ngata i lea na le wha alongo i o na mātua. Kewa i ur kama le uskai whautuanga o na mātua. Peitai ina ua na iloa lona sese. Na tangi atu i le tua e alofa mai waki loa fe mai na whaafofonga ina ua le whaalongo sa mu ia Samasoni le tua fe mai o ngālu ese leo le tua le mea tupu ia ua sali ese felicitia o na mata ona o leo langa le whaalongo le ustai i le tua peita ina ua iloa e Samasoni lona sese ona wha mawangalo le o ia i le tua fe mai ona wala au le o ia ia Iova o whai atu i le tua Iovai ia e manatua mai ngā sinka mai kangi a Samasoni le teimi muli o lona o langa la auki kali mai le tua so le songa fo ile koe au mai le tua le malosi ia Samasoni le ana oki ai o ia whaatasi mo na whiri le aso na oti ai so le songa fo ile mo o le aso le nei po le a le loto o le angasala e te whaia, po le afo i le mamao o se mea ua e iai le teimi le nei mai le atua, o le lui le nei mo oe, o le teimi lava e te iloa ai o na salamo ma wha maua lalo i le mesese o e whaia, ma e foi mai i le atua, e whaafofonga ina, lautangi e le atua. Wai foi le tala lenga au mai Yesu, tu si fulea, luka nam tau pesfulima le fai ue fata oto le wii fa mau o nga alu le lalolangi ai le taimi lava nga ia loa i se langa mele fai salamo koe fo i lon tama ele fa penga la ai ka lon tama pe koe fa lau me lon kamangi nga mese ale ki o le tala Yesu le kaimi fa pena ke fo i tuai e fa pena le loto le tua i te oe e na te talia ia le loto salamo moni
e fo i atu i atu ia. Ia le tua whawhitai, mātou whawhitai lava i le alofo lau fio lo e whaata mai. Po le alo mātou se e te talia i mātou, pe a mātou i loa na fo i atu oe, ma le loto salamo. Whamanuia i se tasi o lo whesea ilo no langa i le nei aso, na i loa na fo i atu oe. Whawhitai Yesu. Amen. Oh
Ringo le tua mai le ofipisi le e whakaasa mai America Samoa. Le whianga o whanga I tua. E ma le pese na salamo iwa 15 o mai tātou uma. Taulunga antu ele pono kalamina le awe tu le ola. E mo tātou uma la vale dengia mo le la salunu wha tangia tu le sunga le whaife au. I pasta la whae le kopo le Assembly of God I lano I sa vai mo le tātou pono kalamina. So, maua se isi o na wha upoponga Taimi masani la soan tai au. Nā pata inga no na lua mō mātua o pepe whau. I le taimi nei, o lo whaatupula I ai le talivivini I Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe whau whaatu a whananau mai. Ai mai se lama I le ono vai aso mō mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mō le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui pui o lau pepe mai le whooping cough I le taimi te tau, o le awala sili le nae pui pui ai mai le PCA infection, ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whai a ono vai aso le matua o le pepe whau, o na tue whai le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua mua lau pepe, o tui uma, a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui, immunize. Tala noa lau fo mai whaatua tuaina I se taimi vave. Le Fab Fabrics. O tau nuu mai I le whale oloa I lei I so o se tu ai ngā lanu. A mata mai le tau I le lua tālali masfulu le mita. Tele fo I ma lava lava ua maua I le taimi nei. Tele malaro anu hae ho wha mau fai ofu. Me amata mai le taita la I le pepa. Ai luos fulu wha mau. Le Fab Fabrics. Lau au nanga soani I so se tu ai ngā suinga. Matala fitu aso o le vaiaso. Tu atu si tasi whao no a Harris Road, East Tamaki. Au tafal Pampentini. Ale Z. O I sauni malanga I Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malu manao. E mawhaiona piki le taavale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii. Whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai, ai ngā whaabitoa. Lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, I na rei tupu se whaalewe ai o loo iai le puipuinga. Mana tua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono. Ponu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe, a o e malanga asiasi I Samoa. Oceania Career Academy, Sauni! Wako hoa, kaule kaua! He whai ama whai! Wāste lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe I mtata e sese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua valo fitutasi. O varselau ono lua valo fitutasi. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha 55, tasi 55 tasi. Radio Samoa.
Le wa to sfulu mi rutan talo ling tulai lo to pena mai rai on telefo. Ya ma tanto tala I vai fadua I lenga Samoa. Pe tali tulai lua I le. Le rei oni sine o fa linga ba fa silanga mai du ba fio anga a inga I kana sia pe on tolu mai le tanto ofisa wala le longa puiri o lo to pa ia ma lo o to malu. E pe ora mansiria I o le tanto fa linga le rei mai le tanto wala leo va filifili ya ma le tusi o le songa a wori ngalo so lo minga o le tusi o le songa va tasi ma so lo minga o le va filifili ma wai fa penga sa mo I sifu tutuila ma madua o risi o tala tu o sa moa o ala nga upu o le matafa yo le matai le fainga o fa le lave pe yo fa I puiponga ma liu leo si o singa o ainga pe sila fa inga o paulo o si I fa alo fa le ngingo I ka le sia ma le tele o le ngangana o fa alo longa e na o le fitu se fulu tala le tau na o le ofisa foi o le radio Samoa le tolu pan tolu ono Hobel Avenue Marukau e moa hantuai sa lominga Morisi fa mtalanga vala wane le lua ono lua tasi lima I watolu lua ono lua tasi lima I watolu pe tanga yane I le tanto upenga tafa ilangi o le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz o na fai mai ele o lau oka fa fitai. O le isi tātou wha silsilanga mai le ainga sa tawhatoai iwa. I le awa ma le wha aloalo tawai mātou te wha silsila tuai e wha pēa. O iei le whitangalo o ta mā po swafa o le tātou ainga sa tawhatoai iwa. O le a whaiele whilo inga ma le talonoanga suli ma wheo I uma o tawhatoa mua ngutea le urua I ali o iwa. I le aso se furu ma le lua o September lua whelua rima. E whaiale I le lao o tawhatoa I iwa e whaasale le anga sa vai Samoa I le tulai iwa I le tai au. Mātou te tatala o tuai ma wala au lialo o tau pa ia malo o tau malu e sumai ma tala au mai tātou awai le asa o tuk poina. A wale wha me moe o siu tātou ainga ia teu ma wha le leialo tātou loto I whale ma so alau pule ai nofo ia po matai e siu tātou ainga sa fuafuina. Ma o le ale tau fia lava le whai unga o le atasi ai lo tātou ainga I le aso I lau le awai mai. Ma le whaalo an lava lo seinia le rei wha silanga tāua e suafa o le ainga sa tawhatoa waita lima, tawhatoa anga sa tafa leti, tawhatoa Iosefa tafa kesio, tawhatoa leifa lima, tawhatoa fua mai tafa mua ava, maisi sui o le ainga sa tawhatoa, o lodo dofo I le ainga. Morisi fa mtalanga e fia malama mai, fa mole e fa sotai tawhatoa fua mai tafa mua ava po esta tofilau, e no mera ia e pe o na tāua. O lua tasi, o vanu lima o, iwa o iwa lima. O lua tasi, o vanu lima o, iwa o iwa lima, pole o lua tasi, o lua iwa lua, o no fitu. O lua tasi, o lua iwa lua, o no fitu fa utai, o le mafutanga na le ainga sa tawhatoa. Le fiango iwa I le motu tele sa la fai. O le whaasilsilanga mo le mafutanga alo matama whanau o le fiango whangawhau. O tue wala a wantu ilo utou pa ia mala utou mamalu. Tainane so paolo ma so ngafa mātou te maluai. O le antoi whaatau nu ina le tātou mafutanga I le stona I ne ia salus fulonu Julai. I le afo le sefulu rua I le hawoli e whaiale I le Valu Aua Street o Tahuhu. O ai fo I se tama whanau o le reinu o e maua mai le rei whaasilsilanga a fia mai mamali mai tātou talano ina le wha moe moe o siu tātou nu e ma le kale sia I whangawhau. O le isara elu lawa I e suelo na wha malama ma wawa I antu I lo na nuu po o a mai. O le wala awa tule I lo tau pa ia malo tau malu tātou whilo I ai le aso. O le dumera mo nisi whaamtalanga o le olua tasi o valu ono lua tolu lima lua. O lua tasi o valu ono lua tolu lima lua whaamtai o se nia. Ea le whaasilanga nai le laulau a whono a le mafutanga alo mo tama whanau o le fiango whangawhau I au kilangi nei. O le whaasilanga mo le fianga ia po le mafutanga le fianga o a maile yali banta.
Whaatolo wantulang whaafunga anga Samoa a o le nei whaasilusilanga e whaasinu le le mawhtanga alo matama whanau a o le paolo ma nga whai manu le nei nuu a maile yali banta. E whaamara tuantu le tātou whaamoe le stona nei a sa lusfulu ono Iulai i le tāo se fulua i le awoli e whaiele i le Kelston Community Hall e tālo sanga tuai malanganga mawalalo le mamanu le tātou mawhtanga e a fio mai tātou mawhuta whaatasi i le aso o le a whaiama le tātou whonotanga mana tua mai sang tai mama. Morisi whaamtalanga whaaso te yanele o lua tasi lua whali mawha o no lua. O lua tasi lua whali mawha o no lua whaamtangelo senia e le ofisa ma le laulau le mawhtanga le fio ango a maile e au kilani nei. O le kisi an tātou whaasisilanga mo le ainga sa lua whau i tā whito i Mangiangi. Ma an tau te whaatolo wantu lau whaafunga anga Samoa ai whaasin tonu le rei whaasisilanga e le mautanga le ainga sa lua whau i le pitonu o tā whito i Mangiangi. O le ale whaatonu ina le tātou mautanga i le whaiunga o le rei yaso e peora rā whaatulanga ina le aso lusfulu ono leo le masino Iulai ona o whaalewelave le maalofia. Ai o le antolo ina antu se aso i whaatonu inai i ale tātou whaamoe moe. Whaia i le awa ma le whaalon tele, seinia e le teite i whono, ma le laulau a whono le mautanga a le ainga sa lua whau i tā whito i Mangiangi. Morisi whaamtalanga, wala wane le olua tasi o valu o ono tasi whitu valu. Olua tasi o valu o ono tasi whitu valu whaafitai. Leisi an tātou whaalinga mo le sub-supporters i Aukilani Dei po le Samoa ua Ponto Poto. Whaatulu atu Samoa o le antulu tofi e te se e papa ai tiu i whaalangilangina. Ai ifo lava i mamanu o le tua awa o ia o le whaatu funganga o le fuafuanga. Tulau lava. Ai whaasisila atu le pa ia ma le mamanu o le tātou mautanga Samoa ua Ponto Poto. O le awhia le tātou whono i le Maunto Samoa i Mangele i le asa neia solus fulfitu le masino Iulai i lintu lai wha i le fiafi pe a tu ua saulinga o le sapanti. E mawai fo ma le tātou mitiafu lea ua mai o le tapena i se tautau ngofie. Sanga lango la koinai le saulianto le tātou vaenga whai Samoa ua Ponto Poto i le whainga palo tale atru. Te tele, tātou whilo ai le alofo le tua, se ni el te whono, vai male malo le au pepe. Male tātou whaasisilanga mlemuli, whaasisilanga tāua au le emisila stofinei o le asua tai au lea. I le itulai se fulu le tai au, po le se fulu le tai se fulu le tai au. Mole polo kalame ua whaingoina. Auckland Local Elections Lua Whelolima. O le fionga ia le au anai Sabrina Fale. O le aia whaafoina le talanonga. Whaatasi e masui se ese. Ua lawi loa le community. Le fionga ia Salama Ri Young. Se umanu Simon Matawhai. Ia atoai fo i ma sao tulangi o le tangaloa penina i fopo Sarau. E te lamta upula whalauloina i le aso e te sila fia mamana mlamai mole palota ale whaaloto i whalea au kilani. Ma ta upula talanoina o e anga waa i le palota. O aso whaapitoa le palota, o aso e whaamuta i le stala, e mole whainga palota. O le aso e whaamuta i le stala mo sui te wā, mano whanga e whaatonu wai i a palota. Morisi whaamtalanga, e mai mo mai lau Facebook, YouTube, malau le tio, i le Radio Samoa le rinpo le kalame e le se fulu e tia le se fulu i le aso a tai au. Ia o disi daun tātou whaalinga ma whaasisilanga o le wana tonu mai le official Radio Samoa i le rinpo i a solulu lantou. A wala wale longa puyali i o lau taupa ia ma lo o tau manu i mea lo tupu. Marisi fo o vaenga o lo tule mai tutonu o lo tātou a ainei o au kila. Ma lore garua ma lore fai o faiva. Tāu sio e manuia le rei vaenga o le awauri. Sulu mātungo fia mai o ave o le la. Sufanunga ole ni ese fo fa amakanga ese ole akumalelu se vai
sia kiuka ile maumanga Alu unga kide fare angala ufikara esea ule maumanga eva maila ikama ule ngei aumanga sole eva mailo ile uima ya madele pala emu madebe asa asalela oso egele maso le yangale sole kama eva maikuile oso eka wile le ika wile le maso ope akale fama ifika ikingo visa asa kama ipe pala ase yo fama kala le winga olenge kala kukusa ole ofisa ma ile maumanga ao onga filiva ama mawa bangu yanga enga kalau kima uma ai ula pele ko anga ole olanga ese una lava tangata kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko sia kiuka ile maumanga alu unga ile fare angala ufikara esea ule maumanga eva maila ikama ule ngei au manga sole eva mailo ile uima yama isape faima umanga ausi ainga pe ola maka ase koeta alongo mai kama ya kuma ipapunga mafa ufanga usili fa afe ange ule maumanga wa ike ile pala ike po ya enjoy de olanga kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko sia kiuka ile maumanga aluka amua mumai madepua salua ole umufa akali le malanga alava makuweka maisi au paka wa uli paru sami headshot ile tua belangi aingi popaka magipa lolo wangu moe vai ai kangaka ngumu ile sami sole mala para okama kisamo amangu ile malanga kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko sia kiuka ile maumanga alo unga ile fare angala ufikara esea ule maumanga eva maila ikama ule ngei au manga sole eva mailo ile uima yama Fatalo fatu I lau whaafunga anga le nei tū la o le aso lulu, I o tau mai fo I le o ngā tutono le nei vai aso I tiu te mawhaiva, ai alo maia o se whaopoponga le nei o tātou talafau mai lo Radio Samoa. Na moli mawina le toa tele o aveta a vale le o le taimi o poloka a wala I lungo le motorway saute, le Southern Highway tasi, e au fiai le Princess Street East, ma Highbrook Drive I le aso lua o le nei vai aso. Ma wai reportia le ofisa o leo I counties Manukau na longo ina atu lo lato o ofisa I se mata upu o se tangata ua maliu. Whamawina ino o tau nu atu leo I lea whaitu na o lato maua atu le tino se li o lo taatia I au tawhane lava o le awala savali po le walkway. E tu sai ma whaamtalanga me le ofisa o leo ta wala mai lo lato I tu lau I lunga o pengatawhailangi le social media. A o whaatino I loilonga a malo le malo, na o lato maua atu wai se mea tō tino I au tawhane lava o le tino maliu o le alii. Whaamatala, o lea mea tō tino e pei e fōlinga mai o se a upenga malosi, pei o se tu ainga pomu, po le explosive device. Ina ua maua e malo le malo lea mea tō tino, na vave lo na tāpunia I tu a wala, e pei o na moli mawina I loa e le toa telo tangata whamelanga ai, le whaatua ai o na anga I atu le telo tā vale. Ona o le onga vaenga na maua o lea na anga I atu ai loa sui o le vaenga of Police Specialist Search Group, ma le vaenga o le NZDF, EOD, e whaatautai a sa ililinga mai loilonga. Mai tu sai ma li poti na whaamaunia mai le ave ese ai o le me tō tino, whaapenao na whaamaunia mai, e le o se tu a inga au penga o le IED. Ta ue le pepo whaamtalanga o lo ngā lulue nei lo lato ofisa, ma le pule o maliu le coroner, e sa ili whaamaumonga e tu sai ma le maliu o le na fia. Ai o lo utwa tino pesu e suenga whaafoma I le pule o maliu I le tino ale li I wafano lo na ola. Na whaafetai e malo le malo tangata lau tele ai meisi o tangata whemalanga ai mo lo lato lango a whaatautai ai o lato suenga. Wa te ena I lumo le whaamsinonga e se kulupu o nia li I molianga le whasio tangata ma le loto I iai po le murder ma le molianga o le susunuina ma le loto I iai o se fale po le arson. O lea mata upu e whaamawino o lo tua I ai I lato sunuino o se fale I Upper Hutt, ma maliu ai se tamama tua e valus fulua tau sanga. O le tamana a fia swafa ia Ian David Muller, ma e whaapea na matua I tu ngā lava manuanga, lea na maliu ai lava o ia, I le whaai o aso talo na tula I mai le whaalavelave.
E ta ilua se fulu anga ile tolu se fulu tau sanga o e o loo molia matua ia nei. Mai ta ua o le toa tolu o i latou nei o loo molia i molianga umai lua e peo na faalia. Ai o le toa tasi o loo molia ile na o le susunuina ma le loto i ai o se fale le arson. Na fola sio latou tali te e lomo o whamsinonga maulunga i Wellington po le High Court. Ma o lo tau fia nei le whaalau ilo ino o latou ingoa se ia o le toe wala awai o le mata upu e tu sama le tarusanga le whaawa wai pea o na tapu o le whailo o latou ingoa i le masino o ki topa. Mai le whamsinonga lava ua whaasala nei i le to ese se tamaita i tolsfu tolu tau sanga le matua o Morrinsville i lona ave whaanga o iai o le afa miliona a le company nanga lue ai le tamaitai. I ripoti ma le Waikato Times na whaalia le tutulu o Ariana Thompson Bell i na walau le unga le whaamsinonga e whaamaunia o na mōlianga ma o le a whaasala il whalpuipui mō le luasfulfitu masina. Ane whaamauina sa ia i oi na lava o na mōlianga o linga oi. Talu ai tūlanga whaale tūla whono wa tapu ai o na whailoa whaalawi tele le ngō le company nanga lue ai Ariana. Ai ta ua e fōlinga mai o se ngā luenga i aiso o tanga i pō kalame e sang whaalawa i tele ai le mālamalama anga i tō mai maanga waa. Ai o le mea mata ina le mai tau wai tuai i le whaasolo ai o le mta upu le whaamsinonga wha i tū mālo i Hamilton. E ui le whaatino ai e Ariana o le ngā yoinga le sao. Pō le soli ngā tū la whono whaasanga i le company. E na whaalia lava i tū tā waloa le company. E peo na tūtū la i ai sui o lea company. E whailo e le whaamsino. E le te tau na whaasala i le to ese le tamaita i Ariana. O le lātou lava i loa e le eise mea le e maua mai i le loka i le whale pui pui o lea tamaitai. Ai whamanino le tamaitai whaamasino na whaatau taia le mta upu ia Tini Clark. Na alau na soli Ariana le tū la whono. Ono le tau mawhai au sia ma maua le tele o me tō tino e le o iai le mālosi e nā te mawaina e peo na iai le whaaperatania living beyond her means. Ma o wha upu ai la e le whaamsino i a Tini Clark ngai o inga lea tamaitai o le mana o tele ma le mata pea pea. Mai tātou tala mulmuli ua whaamaunia mai e ala i whaasala launga i lungo le tū lau o le vaenga wha upu whai le National. Le pasi ai o le maalienga tau whiwha taua inga New Zealand ma le malo o le UAE. E avea nei matula whono. Mai tā ua o se tūlanga maoae ma mata ina lea mō tangata anu kiwi. Whamatala o lea tū la whono o le ama whai ai e tangata kiwi e whaatino tūlanga whatawa inga po exporters o na mawolo lato a avanoa e whaatawa tuwai i atunu i whafo lato o loa e meisio me ai tau mafa i maketi te tele whaavao malo. E peo na tā ua e o atu le 5 lau piliona lona tau a whai. E peo na whai loa e o atu lava le ivas fulpasene o mea ai tau mafa e whaatawatu ma whaatau mai i nei maketi te tele. Whamanino le National a whai ai a mata na whaatino le vaenga tāua o lona winga o le awa ai le tui titi ai o la whonga tutongi i lungo o loa po tariffs. O le awa popo awa noa mō tangata whaatawa i a New Zealand o exporters ma o le awa ai le to tele o tangata kiwi e na whatauli maina le vaenga tāua o le tamau aingo le atunu e awa i atu i tutonu atunu o loi sa atu tutonu po le Middle East. Whaalia o le fiafianga tele i le whaamau ni ai o le whaamoe moe. O le sanga whaamau sali ai leo tūlanga le tamau aingo au te ro nei. Ai o le awa aia fo i le whaapopo ai o ngā ruenga o le siiti o tutongi ma le alualua i pēi lumo o tamawhainga a le atu nuu. Ma o tātou talafou nā mo le nei tūla o le awa uli whaafetai whaafonga mai tō wha soifua. Silimo i votu. Amo.
whaafiafianga sui whawhilongi le riwhaingo lea mauli Bawai antui fweo tātou polakalame whaanga solo whaafitai antu I le whianga ia leulua I ali Aisha Hoots malawango telefomo a tātou tala e peo le sae whaafuranti le ngana sa moe le reia mauli a whaina misia ia vitou le ia le teimi tuane ia o ngala whanau ia malatoe au tātou lea I le tulae tolu I le neia mauli whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō, Samoa I manuia le nei aso. Fia pa atau mo
le siva malo sa ole le vai ngola oli le wolus ful fitu mana family to buta nei. Ja, lei tu lai lua to fa telefoon to pe fa le ma to mi le vai ngola oli fa telefoon ti ya palisina leo papali ile ma to mi le tanto programma le vai ngola oli. Mai le tele o loa o si tiano la to tau le vai tau. O te leilo ia te epo o lea se tāua tele, o le onoa lea i lo wōlanga, ia so whaipea. O le onoa lea o le au tā ua i lea wōlini. O a fiu sa tasi o le au whaasalala. A le televisa tasi ia po le TV, tasi le maa sa niuna e mai mo i telefou i le turai ono i le fiafi. E tu sili an tuai lea le i office sili. O le company lea New Zealand, o le Fonterra. Lea la tau te ngau sia le pata foile, o le anka. Ele ngantau le susu, ia o le pata, ia ma le tele o isi o loa, e au fia i ma le sisi. Po le ale mafuanga waile nusi itia. Ile sili antu ma le ono se fulu paseni. Ia le tau o loa le o le pata. O le temidei, ile tantou poloka paka le waka ko masangi mai ei lava le fia, tau sangan taluai. Le lima se lauka lama lona mamafa. O loo nofo le tau o le tantou poloka paka. I le vao le valu tāla ma le sifulu ma le tasi tāla i le teimidei. Ia. E le se tau ngō fia le wei raka waraka ko poloka paka. E ia tau ainga whena malanga mai sāmo. I le amatanga o le tau sanga nei. Na usili e tuye. Sole. Wa mai le raka waraka ko pakari i sāmo o no le te leo le si tangale wei ni New Zealand. E wha pe mele wha amtalanga. Sole. O le paka ia maa ko ua lus fulu mong kupukara. O wha, loa se fulu mono tupu tā la sāmo. Ile ka poloka paka. E ui la e le o Taliban. Ia le i ofisa sili lea i vesili nai pe o na tui natu. Ai o le wha pe maila na wha amtalanga. Na ia la ntou fontanga i lea son nafi. Manisi o vaenga wha upwhai. E au fia i la le National o le Act ia antoa e foi ma le pantia le Labour. O le li ofisili nei o le Fonterra. Fa me o lon totongi e maua le tausanga. E ono miliona tala. Ono miliona tala. Ioe. A lea makua panga kia ka kou i le polokapaka. I le vau le valu tala nga i le sundan tasi tala. O le fisili la le utula i mailo mafo faule nei vang o le hao. I ise o loa e le mawhaiona e ola. Ai, i aso whaipea. E tu tauan e maua. E se mai lai le kako vai. Ia wa le vai ai anga e male wha mai no le vai. Le aluan tu i le paipa. Ia na wha punala ia whai i lau i puti. Whai i lau i pu kofe. O lau i pu moe ngā lo. O lau i pu lau moti. Ia po lau i puti polo foi le ave i male hani e wha sumali e. Pia whai ua e a fia le ngā se o le flu. Ai, se ka ume e kia. E yise o loa, e le ma whaiona e ola, pe a le ise ngā olo, o le winga o le whaamitananga whaile. E te mo umbia le o loa nai, vai aso uma. E kauna vea kwai mar poroka paka kongo o loanga. Whai en tua ifu. O no valu tala, a ngā ele se furu ma le tasi tala. E a whaila o le ise, ngā se senga whaile le mo mia ile te le o le pata. E so. E waka ko kona ngolo le limas furkala. Whangi valu, se furu afia. Ia, tātou tala noa na o le wha i le lima, poloka paka e mwhiona e mo e tono limas furkala. E whila utana, sole, pe a talu nei tate wha tau supermarket. Wa sola, te mana tua. Sole, ka ki anu akwa a kirira ka wha kau, o vantu mana se lau tala. Makua manga ia o le kumu sai o la ka korori. A korori dan po ana kwe whakwa. Ai to helu la te minei mane ka mai kololi wa tele au supermarket i ka mai kololi ya mi se ma ko i nga le akwa au mai le olo le nga ku si lu ngol fa pepa cha uno to ya lu fa tele fa to ngal vai te minei ai mi se lava pe tanto wo fa to mai menta ma fa ili kai ko se furo ni olo o va tu mo le se la wala tala lu se la tala anta o le alanga ma mo sa lus fulmon tup. Ya, o le wo ngos fulmon kupukala. Ye. Maka ukia. O
O le troi ma moe sa luas fulu ma le lima tala. Luas fulu anga e luas fulu lima tala. I le tele o le te. Le le wakonu se fulu kala. Ioi. O le kako trei fo i lele le mole mele povi ma sima. Ia le, ia kai kasi ia le ma sima. E ono le whamaia le fo mai. A wangi e koe kausami ngi melo rono. Au ngai ko ki ko ngai kausami mea ngau melo. Ia. E iwa lo na wo ilunga le tolu se fulu tala. Ai re kai kai nga ko se fulu ngi fasi povi nga ye kongo le trei. Ioi. E fōri nga mai. E ye le tengi. E re koe kau mama whai kako i me kako ke whiwhi i. Au le si la whisi, wale mena le wa antoa i le luas fulu o i le tausanga. Sulu lua masina. O maua lunga pēha po anu pe ilunga. Le me voi le ta ua le inflation. Le vun ta ua le veha sona se imwai atu nei. Ia o le si la whisi li wang tong na i se me e whawhito aia. Ia le anu ilunga o le tau soi fuanga. O le whisi. La te muli na si ia ilunga lo tong. Awana pauna o le awala. E whawhitau ina. Ia le tonga tā o le soi fuanga le wei tātou le reiwa i tau. Ia. Ia. O le mea ngā kaunga kako kilo i le reiwa i tau. Ia. Po toi ngā whatia. E lau tupe nei tau wha so. Le tau o le soi fuanga le wei i tātou. O le ukalunga kui kongo New Zealand. Ia. Ai a whaia oe te milione. Soli. Lumare a koa oe. O le te whaiatu. I le mele wa i tātou le vaitau le nei. A whaila ua lua tolu tau sanga wha, lima kau sanga ele koe si kia le lau tuto. O lono wing. Wa tau au lava ina o le tūranga whailele ua matuale ngā whatia lava. Ia mea masa ia i ona tātou whatawina. I lea va yaso ma lea fo i va yaso. Ia ona sau ele i tua malisi fisiri. O lea la li le fofo. O lea whawhitau. O lea le fofo. O le whaafitau li leo. O le tali fo i lele e le whaape a whaatu nei le tala leo. Ia ona maua le tae o lona tali. Ai ele ai a se vai fofo. O le tū lei o nei a tātou whanau. Ia toa anga i lea onga. Ia au sianin matanti a maurulunga. Mani whai longa lele. I to tonu a onga matonu universite. Ina ia i umai. Maua ni ngā ruenga maurulunga a lātou tuto. E ui la wai ke kere hei fo i la fonga e tuto. Anai tau whio lolo se med toi. Ewe. O le toi ngā meana, lua. O le maa nei o lo tawa ai antu fo i lele. I lunga o me nei o social media ma upenga ta whailang. I le han lua le mole meo le o la fina fina. E le ngantai whai ngā hanuenga. E a hifa malau tama i pisinisi nai whai nai lo monta po lo lang. Maa lo. O le matua mantanga o fie la volentu lang. E tau whawhetau i ele taunga tā o le soi fuanga. Lewa tātou i ele rei fo i waitau. E rei masi sio tau fia o ele dāmea o le whai o lau tamai pisinisi lo maota po o lau lawa. Na paua o lea. Ia aua nei o vantu lau tupe maua i le tausanga. I le ono sifuru afe tāla. Ewe. Awanga o singa o vākua e singa singa skas. Ewa taulana le stana o i le ofisa o la fonga. E maua mai helau nu mera fo i le o le GST. Ia, ona. E aluro la i le tongi maa o le GST. Ona tu tongi le o le ofisa o la fonga. A leo leo. Ia whaile mea leo whai elisi o vanga. Goodbye New Zealand and welcome to Australia. Ora na beu ko so la ko ngari pau. Ai kia i ma ko ngi ko e fa la malulu. Ora ka un ka so i fuanga le we ni tanto. Ia ele o se tala avanei. Awai, wa visi tele un tausanga. O fai mo walu i Australia to tiale misil tausanga. Ole totongi mawalano i Australia. Ia. E whai asi whio lolo antu nei lo tātou tongi maulano tono ni sila. Ia, o te tongi fwoi o ngā ruenga, e tali tutusa lava ma ngā ruenga e whai ni. E whai si maululu ngā antu i Australia. Ia wai, e wha whiang wha au whingi usila kongi a Australia, e re kai ia ngā opo i Australia. O se antunu e te lei. Ia, o se antunu e le lei lona ta mau ainga. Ia, o wha antupula ia fwoi lau whai. E lena o tangan Samoa e malanga antu i Australia. E to telefo i tanganta papalangi tanganta mai i ma o le hutu ua nei New Zealand.
ai malanga anti Australia ole sa I linga lava ole lumana I manuia. A whai ala te pai e ni New Zealand. E ke pai e fui pe anu I Australia. Eo, a whai te le songa so ngā I de New Zealand. E ke alua kuwa I Australia. E mo I whelo tupe mo. Au te whai e tula utana I enjoy. A whai e te le masani le wha ngai na ma le wha so ino meni o tupe. A e mo se tupe tele. E ke reilo po le ane me la whai e. Le ui ngora ngā kanani I whunga mo e ke reilo po le ane me la whai e. Ia la wantula la wha tita ingale. Ona tawuru ngai le. A whai nei. O lau ki lia mai lau whanawhaingaru. E ngā pēa ma le awhintā la I le viaso. Ona e tangola I le wha so I ang pili. Ya. O dawa e masania. Ai wha whewhea pe a te. Ua maua sau lua awhintā la I le viaso. O le wea malanga tuni I Australia. Le usi tia lo tong. O le awhintā la lo tupe mo le viaso mama. A ua lua awhintā la. O le usili la. Ia pe te ifo. O lima fua I atu se tangata I atu. Oi avantu sa awhintā la. O na maua I leo lau tupe whaasili na ua. Ule awhintā la lo tong. Ia ua lua awhintā la. O le usili la. O le ala lau mela whailisi awhintā la. Ia. Ia ngā. Ngā mauara ngā wa ilo ofofo. Wa ai ilo ai mare whare ai ngā lea ai live mai lunga. Ia. Wa ai yausi kai. O le winga nā lautana. E te le o mana malama I le wha so ina. O le mele ta. O le seilen. Ai e loa fo I le ringa ngā pe o le ngā anga o le. O le mole meo lea fo. O le tupe le toi ina pe a maua po le tupe le lo matua pe a mau. E makua I wha ponga le leia I lunga I. Ia pe susu e le leia I lunga le moenga. E makua I wha mafola fola I lalo I ngā. A wai ia ia so leanga. E ia ia so e mo miai. Ia se le nia. O le wha Peritania. A le ainia tātou reserves. Po tupe wha anganga ia mo aso leanga. E makua o ki wha solo antoa tātou. O le winga nā le tala. E te tawona e mana malama. E te tawona tātou manga whangafa. I le wha o ngā ina o le bele o le tupe. Ma le wha so ina o bene I o se lini. Te leo whaentu a me a mama. Nope. E masalo e kai kusa, masalo e kire mamao o kou ia kai. Ai a o lola I ngā wha so le me ka o le sering. E ta tau o na iai se lini e tutoi. E wha nganga. Mongi mea fu I e o so wha lava. O ngā mea, mo e ke ia lai lo whale e kukua kua umalo. A le ua umanga whaile wha ka ora vai aso le ua umanga koki au piti. Ua umai fo I ngā mana upakiki. O whela la e a apantu I. E le mwhenga e wha kuru kua oi. Excuse me. Is a $200 for me? Nada pauarkana kua oi whamai. Police. Police. E le mere mai e le ko inga ne po lo makuana. O le tā wana o le mana malama. I le wha so ina o tātu. Tupe a ilo ala wha so anu lua sifutala. Tiu ke wha koe palasi ko fo ili si awhetala e antoa I lau. Lua awhetala. E mua lava. Ona e tu e se wha inga tele. E te tua iai taimi. Wha le tonuma taimi. Wha taimi fo I. Ia e wha le mangongi se mea ai. E wha le sik I kako. Ia ona o le tangu tāna so I fo. Ai se kako kuri maka ia le ri le ofisili neima polisili. E le company le Fonterra. Ma loa toimi wha tana wha antua. Tau telefone mano le tātu tutu e ngā lulu e le company le Fonterra. Po le mea e ari o ngau a kaunga kelele. Ioe. Wa isi le koe ngā quality o le vau ngau whangai kako pofi e ngau si meri kako pakar. Po le mea ngau anu se solo ke e a pofi. O le ase ka la lafu manu le mea ngau e. Ua whai mai a le ka la lafu pofi. O le mea ni ua makua ki ngai ngā makua wako le sutu o li ia e o kouri I makua. E le au meingi vau le li whangai matu. I wale mena le tu usili e ni. O le ale mawua anga wale nga so o ngā si ilunga. Ia le tau o le tātou pata. A wale me marie. E se le pakare whakau kongo New Zealand. E se le pakare ave i Samoa. E se vule pakare ave i si e turu.
e le maka ukia ai se fa mo se kati me an mako fsiriga nga ko nga pakari wa vanukana ni proko paka o lunga sfun mar kasikala yo la nga mako e le fi kire ma ko me vure margarine por e ngor nga pak ma sang ya mako e le mere ka o poloka ai fa paka ia ele sa lua vo ila le le paka ai ba sang ya mako me vure le kipi van tana tu Adelaide lo ma to me le uso ya pa o Filipo Pinati o sola tu mai nei New Zealand no le malulu ya tonu la o te ai lo nga singa sinai Australia Joseph tu lang wano ya fa tele ma tu mai dai o tara ata no foi o tara so le imba se meka ke pole o le winga la tara ki an waku so se aso wa vela mel falai pangiki a ka fio no no se lengi waka apa ku singa ke po ya a maua sa ka pongis ya o sa lo masinga lang mamoi ya a e friwang ele ko fa ele le no all le me kai fa ya e silang ku ile si ku kanga ya ku o i kaukan ya or kamo mangiok ya marking kiki of o le palai mahau ya mai to amu ya ko ngai o tarasol ke va ku ele ai ma se me ko ke ka ki fuskava anu la akwa ia karango ila no la au ia ila la mai fale wa e makwa e la ule fa ka lo fa ku ya pai fa ko fa ku ya la fai ia o ma ya le olas ke ya la u fa mai to ke ia wo mo na so le do po o me fa ngi eso O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Māngele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe aua lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O le Casa Beds and Appliances o le tali o manaonga i o loa e whaatotonga ai lo mauta ini tau le lei toe ananga tā e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand wha a pēse tino fōa o le potumalo lo lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whi aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 valu. Tasi 5 i watolu amo. Radio Samoa. For
tēnā ton mai pe ai le whanoa whanoa no ai whanoa le loto whai mai wa tēnā ton mai pe ai le whanoa
HRPP. Samoa la o atu no upelele anganga. Sai au mai lo fa atu anga. Lau pati e alo fa muni lava na si iti ama walunga lo tulanga. Ua numera tasi o e Samoa. I le Pasifika atoa. O aina si iti aina lo ingoa. Le HRPP toi sauloa. O aina aulele ai au taulanga. HRPP. O aina so o ai au awala. HRPP. O aina so o ai le vai male paua. HRPP. O aina tauno fie ai le soifuanga. HRPP. O aina faya salinga lunga awala lau papa. HRPP. Le universite o aina au maya. HRPP. O aina faya le tele o falea onga. HRPP. Saunila ia sau e te palo taile. HRPP. Oh my, i lau vai ngā whaupu whai. Ai fia sa o loto palo tamale koto. Sau e palo tamai. Ua e masani ia matauanga. Ai whaele fia i le tautala. E le matele i ni fola folanga. Ai o ngā luenga e moli maulava. Sila i lau malaiva alele. O pia i au whale te tele. Feifo i o se taulanga vai tele. Tuana i matoi luma le sa alo tele. O aina suia le tu awala. HRPP. Wa tofu ta amale ai le tele o tangata. HRPP. Wa whaata amale alu i le maumanga. HRPP. Wa se feo wai wa ele to e laa. HRPP. O aina au maya TV ma telefoni. HRPP. Vai ngofi e aina feso o tai. HRPP. Male keipo e sawila lo ole sami. HRPP. E afe mafe merele ina fai ele. HRPP. Oh my, i lau vai ngā whaupu whai. Ai fia sa o loto palo tamale koto. Sau e palo tamai. Vaaya manuia i upolu masavai. Ona o ngā luenga whaavai taimi. Mautu fale mautu ta avale. O aina whaia se i e fesiliane. Se i o le kota masani o na whai. Sele ai ngā ua manuia ai. Fesili foko o le taimi o ai. Le HRPP se i tali mai. Malanga i tutu i la male toe fo i mai. HRPP. O aina au moia vaana i te malangai. HRPP. Malanga i le va o upolu masala whai. HRPP. O va umalava nasa au mai ele. HRPP. Le pusa apa ua whaala i titi. HRPP. Se fulu pusa apa e te alu masi. HRPP. O ina au mai a business i mai fafo. HRPP. Ua tau ngofi e aina i aso. HRPP. Oh my, i lau vai ngā whaupu whai. Ai fia sa o loto palo tamale koto. Sau e palo tamai. Awana i ngalo ia o ele kola. E manuia i o tangata uma. Tausanga uma male lima se lau. E o i le pepe fato a whanau. Le pele ngalea ua fola fola. Whava e ngā o le penisiona. Male sipalea mo i tato. Malea fetala e so o se pepe fo. O aina whaia le penisiona. HRPP. Soia o onga fua i whanau a onga. HRPP. Lea ua fola mai la kola. HRPP. E manuia i so o se tangata ola. HRPP. O aina maua i tupe e whale la langa. HRPP. Le toi whaola ola ina ole i e tonga. HRPP. Le tongi o pule nu ule a fo i ua maua. HRPP. Malato alau ni e maua uma. HRPP. Oh my, le kola lea ua tupa mai. Le HRPP e sa vali lava yana fola ngana whai. Matau te toi au mai sau va alele. Ua taumata
tele pasese Matoe fausia se isi wa futele Tele manuia ole a sele sele Suila e pa ua fa amalo Lau tau tu asa ili malo Suita ita ima fai pule uma Wai a te auto le fa au uma Oi le pati e tau talama minoi HRBB O te tau tino atu e te leto e oi HRBB Fa a fo isa moa ilo nasa o la tonga HRBB O mai umaloa e pa lota ile HRBB O ai e se vali ana fola folanga HRBB E fai tino o ala totala HRBB O mea no te faia e lava ta pena HRBB Fa atua tua fa atasi manga luena HRBB Oh my Le kola le a ua tu fa mai The HRBB e sa vali lava ia na fola folanga na fai Oh my Ngana ole fa le tui ale HRBB mai a sinapi longo vi ele ngan tui lea. Ole fa tunga mai a si uli Mr. T. Ole fa tu le tu Samo o tasi. Ole fionga ia na dai puni ala va ole puni ala va Samo ua poto. E fa tuina la mole SUP Samoa Uniting Party Wadali tu lai tot. Fatalo fatu I lau whaafunga angale nei tū la o le aso lulu, I o tau nu mai fo I le o ngā tutono le nei vai aso I tiu te mawhaiva, ai alo maia o se whaopoponga le nei o tātou talafau mai lo Radio Samoa. Na moli mawina le toa tele o aveta a vale le umio le taimi o poloka awala I lungo le motorway I saute, le Southern Highway tasi, e au fiai le Princess Street East, ma Highbrook Drive I le aso lua o le nei vai aso. Ma awai reportia le ofisa o leo I counties Manukau na longo ina atulo lato o ofisa I se mata upu o se tangata ua maliu. Whamawina ino o tau nuu atu leo I lefa I tu na o lato maua atu le tino se li o lo taatia I au tawhane lava o le awala savali po le walkway. E tu sai ma whaamtalanga me le ofisa o leo ta wala mai lo lato I tu lau I lunga o pengtawhailangi le social media. A o whaatino I loilonga a malo le maa lo, na o lato maua atu wai se mea tō tino I au tawhane lava o le tino maliu o le alii. Wha amatala, o lea mea tō tino e pei e fōlinga mai o se a upenga malosi, pei o se tu ainga pomu, po le explosive device. Ina ua maua e malo o le maa lo lea mea tō tino, na vave lo na tāpunia I tu a wala, e pei o na moli mawina I loa le toa telo tangata whamelanga ai, le whaatua ai o na anga I atu le telo tā vale. Ona o le onga vaenga na maua o lea na anga I atu ai lo sui o le vaenga of Police Specialist Search Group, ma le vaenga o le NZDF, EOD, e whaatautai a sa iri linga mai loilonga. Mai tu sai ma li poti na whaamaunia mai le ave esai o le me tō tino. Whaapenao na whaamaunia mai, e le o se tu a inga au penga o le IED. Ta ue le pepo whaamtalanga o lo ngā lulue nei lo lato ofisa, ma le pule o maliu le coroner, e sa ili whaamaumonga e tu sai ma le maliu o le na fia. Ai o lo utwa tino pesu e suenga whaafoma I le pule o maliu I le tino ale li I wafano lo na ola. Na whaafetai e malo le malo tangata lau tele ai meisi o tangata whemalanga ai mo lo lantou lango a whaatautai ai o lantou suenga. Wa te ena I lumo le whamsinonga e se kulupu o nia li I moli anga le whasio tangata ma le loto I iai po le murder ma le moli anga o le susunuina ma le loto I iai o se fale po le arson. O lea mata opu e whaamawino o lo tua I latou sunuino o se fale I Upper Hutt, ma maliu ai se tamama tua e valusfulua tau sanga. O le tamana a fia swafa ia Ian David Muller, ma e whaapea na matua I tu ngā lava manuanga, lea na maliu ai lava o ia, I le whaai o aso talo na tula I mai le whaalavelave. E ta ilua se fulu anga I le tolu se fulu tau sanga o e o lo molia matua ia nei. Ma e ta ua o le toa tolu o I latou nei, o lo molia I molianga umai lua e peo na whaalia. Ai o le toa tasi, o lo molia I le na o le susunuina ma le loto I ai o se fale, le arson. Na whala sio latou tali te e lomo o whamsinonga maulunga I Wellington e po le High Court. Ma o lo tau fia nei le whaalau ilo ino o latou ingoa, se ia o I le toe wala awai o le mata upu, e tu sama le tarusanga le whaawa wai pea o na tapu o le whailo o latou ingoa I le masino o ki topa. Mai le whamsinonga lava,
Ua whaasala nei I le to ese se tamaitai tolesfu tolu tausanga le matua o Morrinsville. I lona ave whaangaoi ai o le afa miliona a le company nanga lue ai le tamaitai. I ripoti ma le Waikato Times na whaalia ai le tutulu o Ariana Thompson Bell I na walau le unga le whaamsinonga e whaamaunia ona mō lianga ma o le a whaasala I le whalpuipui mō le luasfulfitu masina. Ane whaamauina sa ia I oi na lava ona mō lianga o le ngaoi. Talu ai tūlanga wha le tūla whono wa tapu ai o na whailoa whaalawi tele le ngō le company nanga lue ai Ariana. Ae ta ua e fōlinga mai o se ngā luenga I aiso o tanga I pō kalame e sang whaalawa I tele ai le mālamalama anga I tō mai maanga waa. Ai o le mea mata ina le mai tau waitu ai I le whaasolo ai o le mata upu le whaamsinonga whaitu mālo I Hamilton. E ui le whaatino ai e Ariana o le ngā yoinga le sao. Pō le soli ngā tūla whono whaasanga I le company. E na whaalia lava I tūta waloa le company. E peo na tūtū la e ai sui o lea company. E whaailoa le whaamsino. E le te tau na whaasala I le to ese le tamaitai o Ariana. O le lātou lava I loa e le eise mea le lei e maua mai I le loka le whalepui o lea tamaitai. Ai whamanino le tamaitai whaamasino na whaatautai le mata upu ia Tini Clark. Na ala o na soli Ariana le tūla whono. Ono le tama whai au sia ma maua le tele o me tō tino e le o iai le mālosi e nā te mawaina e peo na iai le whaaperatania living beyond her means. Ma o wha upu ai la e le whaamsino I a Tini Clark ngai o inga lea tamaitai o le mana o tele ma le mata pea pea. Mai tātou tala mulmuli ua whaamaonia mai e ala I whaasala launga I lungo le tū lau le vaenga whaupu whai le national. Le pasi ai o le maalienga tau whiwha taua inga New Zealand ma le malo o le UAE. E avea nei matula whono. Mai tā ua o se tūlanga maoae ma mata ina lea mō tangata anu kiwi. Whamatala o lea tūla whono o le ama whai ai e tangata kiwi e whaatino tūlanga whatawa inga po exporters o na mawolo lato a avanoa e whaatawa tuwai I atunu I whafo lato o loa e meisio me ai tau mafa I maketi te tele whaavao malo. E peo na tā ua e o atu le 5 piliona lona tau a whai. E peo na whai loa e o atu lava le ivas fulpasene o mea ai tau mafa e whaatau atu ma whaatau mai I nei maketi te tele. Whamanino le national a whai e a mata na whaatino le vaenga tāua o lona winga o le awa aia le tui titi ai o la whonga tutongi I lungo o loa po tariffs. O le a whaopopo awa noa mō tangata whaatawa I New Zealand o exporters ma o le awa aia le tootele o tangata kiwi e na whataulima le vaenga tāua o le tamau ainga o le atunu e awai atu I tutonu atunu o loo I sa atu tutonu po le Middle East. Whaalia o le fiafianga tele I le whaamaonia ai o lea whaamoe o le sanga whaamausali ai lea o tūlanga le tamau ainga o Aotearoa nei. Ai o le awa aia fo I le whaapopo ai o ngā ruenga o le siitia o tutongi ma le alualua I pea I lumo o tamawhainga a le atu nuu. Ma o tātou talafou nā mo le nei tūla o le awa uli whaafetai whaafonga mai tō whaasefua. Iwa malai fa vidu tu tene le tulai tolu fa tala fa tu ima tu elenga tu le fa na wa onga le tu wa onga le dia solulu malo tu mai wa mai o tu wa mai la onga sa ela un po le sai no fu le fa ya le link fa mo fu spa tono le ta vale tu la inga sui o fu onga foi sina me ai foi sina koma ya to e anga ile fa ya ta tu homework so le po ana ni ya langa ya tu po ana ni yo le fa melo official va in tangwe langi le tau ngoto le la ile afo le lima le fiafiana neima o le o antu le manulu ile fa tikiri ioe e fa tikiri le manulu e pila mo le manulu o na po matala tu na po antanto o le lo fole tula so antamo au kilani la vaia e o so ane le la ile lusu lima minuto te aili tula fitu ile taiao vaia langi le leila so antaiao e vaia foi ya male aisa manifi o le papela o da to ai lungo le mutia e manisi foi o no foanga civilian i maila so antamo le tui saute sai fe lolo langi mai taimi o le hawoli Jofa Tanfa Joile Divine Lasso Yainga will mema sunny Sam all of the tattoo tell on the town.
Ila ngai antu le poana ni mala so anta mo o tau. O le venga lawa ia mo upolu le poana nei ono yaina I wila ma whain tili no whanga maulunga e whapena fo I se vainga I le mod tele I sala whai. O le venga mala so anta mo upolu le anta uluwa solo I timo e whapena fo I se tūlanga o le a yai winga o le tau. Mo le mod tele I sala whai I le aso anta iau. O le tūlanga nei pio le yai winga o le tau I le so. Mo au kilani antoai ma Samoa. A pio rau na mai lelo fisa o le va ai tau. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Tupulanga Samoa. O au maui atunu e mama. Ala maia se ifai so tasao. E tu manu aile tu longo longo no taolana tupu tupu a e tau fono fono lauanga I whanua ua tiua I ta ua pa alo alo alofa I nai matua tala le toe a ina so le alo malu faiva tau tuana lo nu uma aina Lo ie fai tanga ula fala masi au ata ata Lo sei pule tasi ole au roma iso ama Ola wailoa ole samo lava Tau tuana le atua lo tata iala Lauanga I whanua Ua tiua I ta ua Whaalo alo Alofa I nai matua Tala le toe a ina So le alo malu o whaiva Tau tuana No nu uma ainga Siota atunu Eleilo I le whaafanua A o lau finau Wailoa I ta ua Ua malie o Ua malie malo O lau pulelea Ua malie whaasao Iyo lauanga I whanua Ua tiua I ta ua Whaalo alo Alofa I nai matua Tala le toe a ina So le alo malu o whaiva Tau tuana Lo nu uma ainga Afia maua sosa Omega ka Diana lowi moa Omega ka Sabale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Radio Samoa Tasilima i tu. Amo.
Alewa se antule tatu time yes full mole no minuto tenele July tolu to fa tala fa to ima to la kantilia ole fa na wa ngana tuwa ngole de ya so lulu ba mo wane ola to fusi ba ya to no ya inga sui of wa ngata binti fa si down me ai fi si down koma on to fa ye le wa me ngana na va to le fa le fa yai I want to bring you over to Sibel Sunga ya Prince Ola Tutua, Male au nanga lea ale Casa Beats and Appliances. Ya wa fo ile fa la lo ino le la Tutua. Tell of Prince o mayoe. Ta lo fa la uso ma lo so ifua Samoa. Man via fa feta uso wa mayoe. Ya man we have a tai Prince ile se coupe. Le coupe Carlo fa. Yeah, must coupe. Yeah, but I'm pretty sure. Let's go to Samoa. That's right. You don't need money in Samoa. Yeah. You just need some good friends and good families. Of course. And you very, very easy to find there. Prince, I'm pretty sure because it's really, really cold nowadays, Prince, I'm pretty sure you got some hot specials for our listeners today, yeah? Yes, brother. Thank you so much, first of all, always, for having me on the show and, giving me the opportunity to, advertise a radio, special for our company for Casa Beds and Appliances. So the first special, it's always a Vivilla special, I would say, for the Radio Samoa. We get heaps of inquiries for the phones. We sell over here, so we sell a lot of all the ranges for the iPhone and the Samsungs. So, but we can't advertise everything on the radio. So the main ones we do is the iPhone 16 or the Samsung S25, which you can buy on a weekly payments, very easy options, and we can help you here for the application. So the iPhone 16 or the latest Samsung S25, which is a package deal with the Bluetooth party box speaker, which also have the mic. So you can do the karaoke with the latest phone you can get, and we can also program you the Samoan Bible, Tusi Paya, which you can read, you can listen from your phone, connecting with the speaker, or you can, sing along. So it's a package deal only for $19 per week. Sifulu iwatala wayaso for this awesome phone deal we have at Casa. And that's amazing, Prince. Ja, only fam tomo mo pione fa fonga chile ni vai ngora woli to tele tanto o lo sa ilia mene telefoni fa avea ilanta mai tama folava o le usa ni ai al fa tole le sunga ya principal Casa Beats and Appliances filifili oi por iPhone 16 por Samsung S25 mai alone filo filifilinga vatoi malau Bluetooth party speaker yei malona mic. Yeah, it bese lava oia. Yeah, mai na ilo maota po lo lawa po lau fale ta vale po nga fialava. Ile da ole se fulu iva tala ile viaso. Se fulu iva tala ile viaso. Mau ai lau telefoni fo level tu ai ngole iPhone 16. Yeah, po le Samsung S25. Ala wantu e male Bluetooth party box speaker. Male mic. Ele ngantu ina. Ono yei fo male porklame. Em feo de tu ina ile tu spa ile ngana sa mo tonu. O lau telefoni fo wale mai le Casa Beats and Appliance. Second special for this week, Prince? Second special also, so we have got a very brand new lawn suite here, which is a leather lawn suite, and it's a 6-seater, which also have the ottoman, so that's extra from the 6-seater. So no fua tolu, no fua lua, no fua tasi. So 6-seater lawn suite, which comes with the ottoman, and fantastic price. Only for $25 per week. $25 per week. Luali Matala, Vaiyaso. We also have recliners and a lot of other range in the lounge suite. So you can always come and check what we have. And this special is for this is a 6-seater lounge suite with the ottoman. Only for $25 per week. And don't forget to mention Radio Samoa to get your mea alofa from Casa. And that's amazing. Prince Olafam Tolo Nalua. Olewi Tanto from Tor Mule Potu Manolo. Potu Manolo. Why you Talina wa Malo ili fuwi tawla to Manolo. Ole yaya le Tanto City no 4. Ole tu aingo le leather. Tamale no 4 tolu. No 4 lua male no 4 single le tasi. Elenga tailea olo yema le Tanto Ottoman. Lau ai. Mano 4 na yono Italia ya wa lo.
ke ia lo ko va nga ngai fa yau kala ngai ke e te fa ia sumai mtala mai au lungo ka ko lau fo nga e na ole looseful lima tala ile verso lua lima tala ile verso e mawai lau se te fo le pontu malo lo e langa te le mawai lau ai ma le se te fo na yono e mawa fo lau me alofa e lenga te ina mawa lau me alofa pe fa ilo ya Prince Solena fa funga ile ma fa talanga ile ya wa li lungo le radio Samoa fa tolon tolu Prince. Yeah, third special. So it's a TV special. Now you have got a fantastic lawn suite, to sit on, and now you need a TV. So we have got that solution, for you. It's a Samsung 55-inch Lima Inisi Male Smart TV. So it's the latest smart TV with all the features. It's a 4K, ultra high definition, the picture quality, the latest. So, and it also have the Wi-Fi, Freeview, YouTube, Netflix. You can also do Facebook, so you can watch. If you have a program coming live from Samoa on the Facebook, you can stream that on your TV, on a big screen. So it's a 55-inch smart TV, only for $17 per week. Si fulu fikutala, wai yaso the payment. And when you mention Radio Samoa, the magic word, we will also give you the home theater cinema soundbar for the best sound quality, so you can connect it with the Bluetooth to the TV and enjoy the moments with the Ainga. That's right. Prince Olafam Tolo la Wheel Tanto Fam to Mole TV. TV lento na tono la portu malo lo. Ole Wheel TV lima nisi lona la tele lima nisi la tele ni to Ainga la Samsung. Stasine your brand ebitosili ona lele. Ia I oloa tau teko lolosi ole tu ainga ole Samsung lima nisi la tele 4K UHD Smart TV e online le interneti e mawhaiona e mai moa le Freeview na wai tonu ia ato ai mole YouTube, Netflix, Facebook e mawhaiona e ngai ai I lunga o benga te whai langi ai nā ole se fulu fitu tāna ele veaso se fulu fitu tāna ele veaso e maua I lau TV le da mai le sunga ia Prince Malakasa Beds and Appliances ia ele umai ina o le foi e maua lau mea lofa o le mea tau o le free Sony home theater system soundbar se pi malava o le lai te whanongalongi si pika I te tonu o le whale tifanga pea e whailo ia Prince o le nei whaafonga e le nei whaaptoi lunga o le tautua Radio Samoa. Last but not the least, Prince? Yes, brother. So we have got a bedroom suite as well. So at Casa, you can find all the products and you can get them in one payment for everything. So the bedroom suite, this week we have a whole bedroom suite. Last week we had just a king-size bed and the mattress with the tall boy. So this week we have the whole bedroom suite, which is a 5-piece bedroom suite, and it's a queen-size bed frame, which also comes in the king-size if you want. So queen-size bed frame, tall boy, dressing table with the mirror, and Lua bedsides. 2 bedsides, and it comes in different colors. The price is very amazing, affordable, only for $23 per week. Lua tolu tala vaiyaso. So if you're looking to gift someone, to mealofa your family, ainga, very good option, to buy and get this one for you or for your family. And when you get this bedroom suite, we will also give you a Mea Lofa, which is a 32-inch smart TV. But this is only for the first 5 customers who come and get this bedroom set from Casa, and we will give you the 32-inch smart TV for the first 5 customers, and this bedroom suite only for $23 per week. That's right, Prince. How can the people get a hold of you? Where can they come and find you and Casa Bed Specials? Of course, brother. So we have got 2 stores in Auckland. The address for Otahuhu is Fa'afikufa, Grey South Road, Otahuhu, near the KFC. So you can park your car in the parking and you can just come to us and see us in Henderson. It's 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and you can park your car at the back of the store. Heaps of parking there. Opening timings is Monday to Friday, 9 to 5:30, and on Saturday, 10 to 4 p.m., and the contact details. So it's a toll-free number we have. You can dial, and we can help you. It's Owaselau, Lua Lua Lua,
Lima Fa Valu 0800 222 548 and press 1 for Otahu store, press 2 for Henderson store, and we have also got our Facebook pages. For Otahu store, it's Casa Beds and Appliances, Otahu Malay Casa Beds and Appliances, Henderson. That's for the Henderson store. Looking forward to see you and having some fun at Casa. That's right, Prince. You take care of yourself. Keep warm, and I'll wrap it up for you in Samoan. We'll catch you again next week. Yeah, thank you so much, Yusuf. Whawhetai telelava to all the Samoa listeners. To whasifua Samoa, sekia Samoa. Ja, maar de wereld heeft veel zongen. Ja, Prince zullen toe tomelen naar alle Casa Beds and Appliances. Ilona lalai o te huhu wat before je daar Henderson. Wat tolon fa alo yele en tanto city la. Ja, molle pontu mooi. Ole tu ainga ole marina bedroom suite. E yele queen bed frame. Ja, aan wan toe eenmaal pusa toeling toe engele toe boy, ole dressa je eenmaal on fa anta, lua bed sides. Ja, video le lanu liuli po ole lanu pai. Na ole lus ful tonu tala hele vea, so lua tonu tala e te mau mai mena. Ele ngantoilia. Mau le isia mea lo fa popo. Ja, mo tanto ye fa fonga radio Samoa, mau la smart TV tolu lua inisi mo lo potu moi. Ja, mo ila to to lima la va bele ona fa ngaina le to tua ma le fo ya onanga ale Casa Beds and Appliances fiona yona la lua ale otahu po ida I Henderson ile tolu fi to weave a Great North Road Henderson 5 Great South Rodeo to wala yele over the salau lua lima fa valu over the salau lua lima fa valu so ilia se olola da o levana e tausa ilia mo oe malo ai ngai le fo I vaitau ole tausanga ya ole wa lusful mo valo minute wo te nei le tu lai tolu tu fa wo le radio Samoa le bon kala mela wo le mafonga mo se olia le tu lai fa Malo soy fua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Yeah. Feel my feeling kula rangi kaya. You still Samoa, where my man. No matter where you go, no matter where you are. Oh, Samoa, I didn't know that. I
sina whaafianga sui whiwhilongi le rewhainga o le whiawhia o whenga i le turu mo le pikina o le whanau o ngā e langa tau i lea o le tau mawhauwhauina po le asenga se senga o le ringa whiawhi mātungo whi o le asolu o no le whenga i tātou mo le wengtau o le tau mālulu o le supo ale kati whawhinga o whiawhi i lawa ma wale tai o e ma le tamaloa po o e ma le lo matu va i po le me fie i le fa no tamu ti fo le ring vai to ke fiu e fai me ai e sia le me fia ai la ko ya ya o como foi ngai le fa lu fa ko lu le aso io ko ki kia fa fu ko ya la ngo le manu lu tanto le ring vai tau ya o ma tanto nei Australia ma lo le au solo ma lo le ga lui ya talo si o ma lu o to le dai tu vai ma le tele on to la langia mi se lo tanto fa si lo ma kai sambo everything. Think a minute. This is the true story of a young lady who told all of her friends she was going to be an actress. So at the young age of 16, she went off to drama school in New York City. The school soon sent a letter to her mother saying, "Please take your daughter home. She has no acting ability at all."
But instead of giving up and going home, this tough teen got a job in a musical. Yet she was soon fired from that job. In fact, she worked in 3 other musicals and was fired from every one of them. In 2 years, she had not earned $1 as an actress. Finally, she got a job as a model, but soon lost that job as well. Shortly after that, she became seriously sick, and the doctor told her she might never walk again. But she bravely fought this disease for 2 years and was finally able to walk again. By now, at the age of 22, she had nothing to show for herself except rejection and obstacles she had overcome. Yet in 1953, 40 million people watched this actress in her first television show. In fact, more people watched I Love Lucy than the coronation of Queen Elizabeth and the inauguration of the U.S. President Dwight Eisenhower. For 5 years, Lucille Ball's program was the #1 television show in America. Some people think successful stars like Lucille Ball simply get discovered and success just falls on their lap. But we don't see all their years of work and determination, overcoming all kinds of obstacles and disappointments to reach their life's goal and dream. Lucille Ball didn't get her first TV show until she was 40 years old. Remember, delay is not denial. Success is hanging on after others have let go. If Lucille Ball had given up and quit trying, no one would have blamed her. No one would have remembered her either. Your determination can make your dreams die hard and eventually come true. Never forget, no matter what gets in your way, if you're living God's way, you can't lose, since Jesus gives you what you want or something better, even if you don't understand it at first. He knows much better than you what will bring you true, lasting happiness and success. So why not trust and give Him your life today? Just think a minute. Hey,
whaawitai mai le Don Bosco Technical Centre I sa le longa I le motere sa la whai taurunga tui le polkarame o le think a minute mo I tātou umala wale dei whaenga le whiawhilau tui iwa mirute o le tāle o le July wha. When you shake up, the radio summer, lua lua mai, washing shing mai, radio summer, tasili mai batulu. Radio Samoa. Se tunai le vau le wanti toi vanu midu tau na talo le tu la e wha wa tau la wan tui da ma le tau tau mo isa mo le dei solulu la sol tupu manta con fila sulu le la ilona solu sul mal tolu dei a fai wi se ngana le tau tau mali le tau ma tanga suantu le vai ma lui puenga ai o lotu me fingalo le tau tau ponto ale tau tai le timi sasi la vai alo fle tu mo tente antu lo tau so formula bantu wala ila sfo anteo tu e tapa I lunga pe mga lugalu e awane I misiel programa le fa talanga mo palota mo pulenga no I pitonu uma tonu au kila nails fun miru te al se fulu ele aso antaiao mai ai tala I vai fanua mai tu o le Pasifika ma le no langi le fifde te pena mai el fil tu ya Miriam la topo bar ona tanto wanga I tu lea ele tutua ma o danga le fionga yali anto severe ma le programa ka ngai fo faiva o le emisia le programa o le malu I fale pe on topena mai fo I el fatua ya e le palamo o le danga le loan market Mauricio malo fa lo ngia le dei fo ya so lulu manuia la singa on toy so se entro o la langielo e no pia yai manuia fo ya fa moi ele po ana ne ya misila nga tu I fenga malo longa manga wenga o le a fenga yai ma tua au fala le peninsula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo se Yesu solo ya samo no uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene mataba olo sisi vai ma pepese matata la tulele a oma ele mafai nanga ona ngalo le tafe mali o mai singano lo no ai tine matama yunga lona awala lao papa le pasina se Yesu solo ya samo lo uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene matama olo sisi vai ma pepese